Kisamla thap kampulet MLP sa sisian pat mentakas ngi ka arpau terik unaitung kilami patba bandawa ya ka sarkar bakadai men penmi no marmar ya Rizal. Kilapan pau ya ka jingtrang ka donut ban yoi ya ka Rizal. Kikatu ka ni na preng jongki kilapan pau ba compare lada kipas ni kifil henry kitrang palat ban yoi no ya ka Rizal ka ba kila dep ban syong ya le exam. Mau yang sarkar na bakat penmi akan result jeni namar ke election kala Januan kada lawan ke election kani ka result jeni kan pending dan next kuntas hanum penmi syu ka result ro ningsu up sabe karta jeni kan sa over tang bangi up result tes for baga like kadon hadu chejartam tementang i bagi penbenas tang kadon stang taspa gitu tengaleng jengi kuki berapa ab ya result yang tepat mo ni bro angne nanti kenal yang pas nih gitu nilai dakwah ka jengmut mo ni kepat ya sokal badan buram bahkan penmi na ya result jengi bor bahalor tiba dah pecah kini ke recruitment coba si kenten kan si ong please penmi na ke result tang si kenten bentahi ngam dan berkerentam kita Kimeng exam lang ko ba